Kurumirira mirurungano iria ikoretwo igitabanio ni arimi a kahua thithaiti-ini itiganite cia kahua kaunti-ini ya Kirinyaga, riu thirikari yugite ati ni gukorwo na ugaruruku wa mawatho ma kuramata thithaiti cia kahua na niguo arimi magunike na wendia wako. Munini wa President Rigathi Gachagua augite ati thithaiti ya Kibirigwe na iria ikoretwo na mirurungano icio ikuhi igukorwo igitungio mogaruruku maya kuona ati ya mutira ni irikitie kugarurirwo. Na pia tunafanya marekebisho ya katiba ya sheria ya vyama vya ushirika ndio tuweke uongozi bora katika vyama hizo. Nimeona pale Kibirigwe kumekuwa na shida ya kwamba watu wameuza kahawa, lakini wale officials wameanza kuweka njia za mkato na kunyanyasa wakulima mpaka wakulima wanatoka kwa barabara kufunga highway. Siku ya Jumatatu hawa viongozi wakiongozwa na Gacheri watakuja waketi chini na commissioner wetu wa vyama vya ushirika ndio tutafute suluhisho, na mimi mwenyewe nitafuatilia kwa sababu nasimamia mambo ya kahawa. Gachagua augite ati arimi ni magiria gukorwo makiigua bata wa gukorwo makirima kahua na njira ya gutigira ati ni marihwo marihi mega. Nakuo mwena wa Mwea arimi a mucere mena gitumi gia gukena thutha wa thirikari kwanirira mitaratara miandanduku ya kuramata ruhonge ruru na niguo arimi amathio na mbere na kugunika. Akiaria mwena wa Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, Gachagua augite ati thirikari ni gukorwo igituma ataramu thikimu-ini ino na niguo kugeria kuhitana na thina uria ukoretwo ukigumira arimi ta wa Ndinohoro hamwe na Mbea na iria irathukagia mucere thikimu-ini ino. Mambo ya snails na panya imesumbua wakulima sana na tunaona haya sana, na PS wetu wa agriculture alikuwa hapa Engineer Rono, na nitaenda kumwambia warudi tena na timu yake ya wataalamu. Lazima tutafute suluhisho ya hizi snails and the rats ambaye inasumbua wakulima wa Mwea wa mchele. Munini wa President augite ati barabara cia thikimu-ini ino ni igukorwo ikirorwo na bunge yahitukia minister mweru wa urimi. Sasa tunaomba kama ingewezekana tupatiwe mwaka mmoja tu tujitengenezee hizo njia, kwa sababu ni kama ministry haijui kazi yake ama manager mwenyewe amba wale wanasimamia wametusahau. Mubunge Jerry Maina na MCA wa Baragwe David Mathenge makiuga ati arimi ni marabatara bataraitha ya kuhanda mucere kuona ati ni ikoretwo na unyihu. Andu amwe amarimaga mucere Ndinoho ni mathukiirie na gutire kindu kingi marimaga Your Excellency, koguo mathukirio mucere wao gutire na handu hangi mangethie methe kanyamu. Toka hapa Mheshimiwa Naibu Rais, mwambie next week atupatie fertilizer, kwa sababu akitupatia watu wa majani chai na kahawa iletwa hapa Mwea, tuna hao watu wamalize kupanda mchere. Ni mukubota kupanda mchere kweli na kimuti gucererwa. Icera ria munini wa President Rigathi wa Gachagua gicigo-ini kia ubunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga ni undu uria utigite arimi na mwihoko munene kuona ati araniria ati thirikari ni gukorwo ikiingira urimi wa mucere na niguo murimi akorwo akigunika na njira nene, guku akiranira ati uramati wa Kibirigwe ni gukorwo ukiingirirwo niguo arimi makorwo magiteithika kahua-ini kao. Handu-ini ha Inooro TV kuma Thiba Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku.